ile sofa mo malo lo tatu li o iskeriso o te o folofa mo fa filo ya tu lo to pa ia mo lo to malu ni nei fo ia vaenga o le fiafi o le asitofi le nei o tatu o lia mai i lo na ngalei wa te le lava upu i manu ia i ti lava upu i mala pio la le upu o no le ngalei fa so lo tatu mtai sili o le langi o le tali tununga fo le na o tatu pulo kalame o lo manu ia fo yo e mai se o le ainga o le tātou porokalame nei o le TAUTAI A'E e pilau fui ona masani ai i iaso te Tasi ia mai lawa i le asonga fua se ia o foi le taualunga o whiau mga aluenga ma le tātou tautua i Afi Aotearoa pilau fui ona masani ai ia wavalua tuai ma le whitaleinga i le vae malai le tō whai asiata ia le foi la ua maua le avanoa le tātou ofisa i Samoa nei wa fo le tātou porokalame pe ona masani ai le tātou TAUTAI A'E o fa malo le folau fa malo fo i le ngā lue ma le onu sai fa malo fo i le au na itinam te ma tua o la tonei o lo fai le favor le tātou puai ya o fa pena ona tātou iai ngā luenga ma fe au le foi ua to i titi lava ona fa tili lo le o foi mlea e ona nei tausanga wa le u tātou to ai tau nuu i le taualunga o le masina muli o le nei tausanga lua afe lua sifulu ma le tolu ai tātou te leo i loa pe tātou te pe sila fia fo i le atunu ma tātou uma o feo i ele fila ngalo o le tua pe mai ala nei tausanga nei masina pe le ai pau lava na o le tātou talo tātou tuatu i le atua le whainga malanga le tātou atunu i le nei tausanga ina ia sao mauli o mai tau atu fo i nisi o ainga motu sia fo le mafutanga i e fo i sa pele ia ainga o no malanga le malium leoti ia o le tūlanga fo i lele ua tātou mafau lea i le fo launga ma le whainga malanga o nisi neo i la tau sao tātou fo lau whatasi mai peitai ua sao le kākou fo launga ia ua whapena na whea i le malanga le malium leoti ia o le whina ngalo tuto tasi lava na o le tātou matai le langi i le ise mea tātou te papolai lea lava e to tele le tātou o wā wae tei whapena le whainga o mene i o fo launga e alua lulo o wha ai atu o vai le isi o na wha vai umalea ia ma le alua i lava i luma le tātou wā ia ma whapea tua i lava a o le tūlanga lava ia ia i le o whapena o na tūla fo ia le tātou whainga malanga le tātou matai silo langi ia e wha maise atoi fo ia inga o lo whapena o na whengai ma le loi mata malingi o le motu sia le mafutanga manisi fo i sa pe le mamae i mafutanga le ua tātou tini taunu mai ia o le masina nei o masina o whaafiafianga wa o le ua tātou whanongoina fo i le tapisa ma le pā o mai o mea whaeli o longo tangi o le emo ai o tātou moli o kerisimasi whailo ia o le tātou nofu tāpena ma le sauniuni wa le afio mai ia po le whamanatuina o le whanau mai o le tātou mesia o le li whaola le whamanatu malava i le aso luas fululima o le masina nei o te sema o le nei tausanga luafe luas tolu ia ma le tātou whaaftai ia au le ila lor tātou polokalame whaaftai i tātou sponsors whaaftai atu i le sunga le whaafengainga ia tole foa maise o le whaletua ma le aunanga a le Tasi Market maise i le ngata o New Zealand i le ofisa utu ia loi fulilan la i nei Samoa ia leolo o ngā lue ai ia awale tu i nātu tātou container ia matapena ia tātou container ia wina atu whafo e le ngata na whaftai le tātou o nanga ma le tautua le sunga ia leo pepe Digicel ia maisa Pacific 40 ma le tāla whavancha maisa fo le whaletu ia whalute whaftai tele lava ia mo le langloina o le tātou pulungalamina nei o nisa tātou tautua le Samoa ColourShop le sunga fo ia Christian mo le au nanga e le ngata le na o le tātou nanga lea mo tātou tupe lafo ma tupe fo ia e tala e le tātou nanga lea fra tupe PacificEzy mani ia vang fo ile ro ia latou fo ile am fa nga ila to ia tino fa fo la fo me ile sele ni nei e le latou a fo le PacificEzy mani ia le ona sia ia fa atu ia o lisi o tātou nanga lo langoina ia le tātou polo kalame nei ia ele ngata na
o le tatu o nanga a le Samoa Stationery and Books ia ele ngata le Mecca Store ina tunga pufua ma isi ona la uma ina i Samoa ia Papatoetoe le fionga le totoli le fionga a to filau fiti le wai e mase fo isi ona li ia mua ia ma lau whai ngā luenga a le tatu Samoa Stationery and Books po le SSAB po le SSAB ia ina i Samoa ia ai ole tūlanga o lo iai ngā solonga o le mai fo ilea i le asofia mai se o masino te sema ua pisi ama ko i Samoa pisi lava i talinga malo o le vava yatu wa pia o le na fo ilea o le tea tela na tala no atu ia a o luma na iai pe o le lima masino telu ai no tela no tala no atu o tele in ia na tutumu tatu faltan malo ma tatu onang mesela onanga lea tau vale tongi yaso o tatu car renters awa va ya tu pe male va yaso e o mai lava fo i ne yaso o va ya chole o le lava te va ya tu o le lava pe o le mele o fai nei la ta vale fai ka ta vale ia fai a tongi yaso la car renters o male tu la fo le o ma tu la o tilo le mana o mianga o tangata. Pea no whai atu 5 masina taluai. Ma kua fuli pukta ia le masina o December. Ma le whaasolo mai ia November. Ala o kikiro au. Ole. Lai lau mai ia kamata vale. Te vai atu le isi fo i le isi fo i company ta vale. Ia o lau tau nuu ala tau ta vale fau. E fuafua lea mo le wha moe lea i le whai ungo le nei tau sanga. O le tūlangana le ua iaina i whai pisinisi nei. Tu sa wa vai foi le pe wa tilo le tulang o le timant ya po le mana o mianga o tanga tau le unangal ya le ala o ko e ko au maila ia ka vale fa ka mai ka vale ngi ia so angi lai mana o mianga la tunu ya wa le tulang na le wa mata o nga solo mai te mina nei ya la o ko kele le o ina i Samoa nisio i la to mai sa lavona i tourist le wa nga ia tunu na o mai ia o tangata Samoa la le ala ua maka o kumu mai ilo ka ko ia o telefo ia o se psosoani sili lea mo le tamao a ingo Samoa a fo le saula se leni lea ia mo mai ala se lengi o ka kumala vale ia fa solo mai ale ai inisio ona ia tatu onanga te tasi mane onanga SS ia matau nu mai lava i tulang fu onanga pi ona ia tatu fale o loa ia o me tau lima ma vaenga o nanga fo ia tau femalanga inga ile ngoto ia ile seleni ia ma nga ia ile seleni ia nei tatu tangata ia nga mai fafo ia ma fiso soni tele ilo tatu tama inga pe o isi ia i tu le lei ia ole nei fo ia vaenga o le tau sanga ia mo le toile fa afte tele ia te tau malava ia o tangata Samoa lo lala ma Papatoetoe vafo le lava fa wa la to tongi ma i le tamao a inga lo tatu o tunu o Samoa ia ai ole tulanga lava ia i lo ia le tau ia ile suia le tau o Samoa o le tau ale Samoa mai ia le amatanga na ro sia toi mane Samoa ia o le tau lava nai lo ia lava sona suinga i le no winga ile lava se me ala i ona tatu pole ia lo fa tu mawina pe le tulanga o le tau ia lo tatu tinu na mafana ia le vela voi ia mo ia vela ia ai te lo hoi ia em fai lava ona tatu kopinga le vela i le tulanga ia no winga ia tau tatu a pe ke mai fa nga ka volunteers ia lo tuanga na ia ki pelo e malulu ina ia mafai ona palengi lele lo sau mai o pofele tunu na sau ia le malulu ia o mai nei ia e fa pena lava ia ai o isina va inga o ia lo tatu tunu ile fa unga o nei tau sanga la to ia ma le fe i lafi au le lei o lu ma fale maluma maonta ia o tatu tunu o ile tatu falo le malo man doi no fuanga fo ia tafol falo le malo man to friendship park ia mana ia ni sina no fuanga sosoni te o le te fia le tanga mai nei te ke fia fisi po se no fuanga mana ia vai nei no fuanga na mana ia o ia ma tatu ainga pe atu mai nei ia tafol le tatu falo le malo i mtangi le lua ma ko le friendship park ma ia la ko moli le ngo vai ngo po la ua ia la to moli ki si mas mana ia wata fo ia maniso nei tatu fale tani malo inu tua ia
so ani ya mo o tulanga fo ia o mafou fou ngai kau mafou fou o vese me o anga ia I ka vao e ma ngai anga ngai ku ia la ko maka fanga kelenga fa yesi na papa kiu ma yesi na volleyball la tau ia fia I le fa ingo nei tau sanga o le ase I vo sai foi o polo kalame ina ia tatou fa salonga fa PacificEzy a toe taliu mai ia tatou toe tala no lea ia wa le ka ko mai le masinga o fia ia ka ko kala ngo ma ka ko fa soa ia ma tatou orie pe e masani ia tala le ma to fu ia mai no itua ia ma se mai si ka ko ori po anime tupu sa mo nge va yaso tatou fa salonga fa PacificEzy toe taliu mai tatou polo kalame o TAUTAI A'E ne fia Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Let's go now. Rock it up. Rock it up. Rock it around. Rock it up. Rock it around. You will get a little feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. E wawhetau ule malanga pe atato walo whaafatasi. Our destiny is within sight when we paddle our canoe together. In an ever-changing world, we have held on to our traditions, passing them on to our next generations and to our future leaders. It's our inherent nature to serve that defines us, the pride in our culture that unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected to our roots and to each other, even when we are oceans apart. Where do we go from here? Only the future knows, but we'll be there. Journey together with Digicel. O te whiwhia tau whawhiroi mo whatalo whātu I le tau talu mai ai o le polo kalame o le TAUTAI A'E nei whiawhi. Ai whamalo atu ia te oe lea ua e mafuta mai ma e mafuta mai le tātou polo kalame nei o le TAUTAI A'E.
ia mai so tanto loyalty kako afoi kako loyal si vai nga foi le au kako viewers ia kako le au mai moa mai lava i le amatanga o le tausanga si o mai lava le masino nei o te se mai o le lava mai tau atu ia o la tau lava nei o lo fa pen la on mai mo mai pe le tatu polo Lambie ia ele ngata ilea fatalo fantu so stul ingol la langi lo mau mai ile si ufonga male polo Lambie nei o le Blue TV le TAUTAI A'E ai o me ye be se Samoa ia ka ku ye fu iva aso vai te mi aso fia ile o ia ni be se te ia o tulanga o tatu malo le te mi nei o to sea ia le ta yo le tunu ma je vo le afionga le sui pale mia al te mi nei o acting ia le minister mtanga ruenga lo sei fu malo lo ina o lo acting prime minister ia o ia le lo va ia le tanto wa malo le te mi nei ia ono lo to ele sea ia le to tele ni se minister pale mia sui pale mia ia ono lo il fono foi le fai nai le fai Britania le cop ia le lalo o il pale mia manisa minister cabinet ia le fionga la ia valasi tonga mana se le minister tanga luenga se fo malo lo ina o ia na lo va ia le tatu malo mo le taimi nei awana u mai tau atu na il fa se langa na vi fo lunga acting prime minister to tele la le si va ngana u fa u tau te mai fa pe o lo pale mia ia le minister o tanga le ai ia tu sa ia la ia la acting o ia la fa tino ina ngal nga fa pale mia ia man tu ngal nga ia fa pale mia ia va ia le malo ia le la u to se pale mia ma le sui pale mia ia acta lo ia le sunga le fionga le minister o ia le o ia le tulanga na le va ingo le tatu malo but o isi na fono tanga lo o ia tele yo ma fono tanga lo to se ai ia nisio o tatu wa malo me so ka peneta ona nafi le na fa yeli sa vali le ta o le ceasefire o le sa vali nei sa tu fa te sia nisio ila to ya Afi Aotearoa ia lim tamata iloia ia o fa mo la o le tatu sa vali le po le march it's a peaceful march tu sai ese le tulanga le pe ona ia wai fo ila le si vaenga le te vai atu o lo fatino ia se petitions se online petitions ia it is signi la le petitions o le tamu fainga le tamu fai ia organizers ia mai la to lo ia tono le o society le ina ia signi le petitions ia ona tu ina tu le ai talo sanga ina ile malo ina ia mafai ona tatu tu fatas ile tulang fulu le alanga ina o le iai o le saunga le mu ma le file mu le lalangi a mana tu mai le vesi foi le o lo tupu i tonu Palestina Hamas ma le atunu le o Israel peila o inale tau mafu mai ona o le wa fa mawina silia ma le tasi yafe tangata o mali liu i tonu kasa Hamas ya o le tau na ma o le tulanga la le tau mawhai ai le whalatonga le u whaatula mai nei le pe ona ile sa vali le na nafi ona o lo ia ile afianga o Samoa o afianga o la tunu o lo afia ia o afianga i o tulanga o mele pe ia tawhatainga whaingo fia o le afianga o tau o lo tau suau o sila fia mai foi o atunu i o Palestina ma le Middle East atunu i tono o sa tuton o tunu i lo te le lo la tau sa o le tulanga o suau manisi o lo whaatau inga le ala ia ile afianga o Samoa ele ngatana ia o afianga ia o tātou tangata i la tau leo o mai mo i lungo o televise mai se o alo mawhana wai mana tuafoi ia afianga o tātou whanau la iti mai matangata ia o la tau whaangona ia ili tilo foi le tūlai mai peo vesi ma me whapena i tu tonu a tunu nei le ala u talo sanga ma masaini ai le petition le ina ia mawhai ona fisoani vui le avaku la le la tau talo sanga i o atu na malo Patu tele i maua tonu po ua talia malo le tulanga le petition o walesa u vai atu ia whanga solo ia le fo isaini ngā lima i lungo pengo whamtalanga ia ilo mau ilola iai pe u talia malo petition le ia al wha moe moe na sa ila sona nafi
o le isi fa mo o le e fa pena ona ia ilo tatu tunu ia utumati e alu tatu tunu utulanga fa la biloa ia ele I mamau atu ona uma ia le fa la biloa le Samoa victim support I la tulanga e fa la biloa mta upu fo ia o Afi Aotearoa ia tangata fo ia o fa nau ta maitai o ta maiti ia mai la tau I me o sauanga fo ia tonu ainga po domestic violence au le ana te tala fo vai aso nei le tulanga o le aso fo ile mo ila to ia fianga tu mau le soifua po people with disability ia le pe ona tala ina sa mata mai la sa sauninga na sa fai nai me le kale se me tisi vai tele ia ma fa pena lo le tala lo ia sauninga fa ma lo nen fela so fo o le proklame na o lo I te tonu o le proklame fo ile o le 16 days of activism ia sulu ono aso ia o meu awala fo ia mfai ona meu fo po a fo ia solution so o meu mta o fo ia male ale pi ona ia ila to ia fiang tu mal soifua o domestic violence ia o meu mta o pu fa solinga tu la fono le ala ia ila sona so sulu ono aso na ran le terminate e o man terminate ina ia fa ta wai meu fa la bilo fa pena o isi la por kala mela tunu o meu fa fianga ia o lea e teleni si o e kalesia o nuu mafioanga ia o loo tapena mo por kalamel kisimasi pero suta waso ia wa o le mele o iai pe o i te lea e kalesi o whaila to pespesenga fa pene suta waso pe le whakasa o le kalesi skirisa pe o songatai ma isi e kalesi ia o le tulanga masani o le mai fo ile le nganga o le kisimasi ma le tulanga la o le o to ia lia mai ya au to mai mo foi mo to faita wan tatu article na santu atu lunga ia wa to ine ya so sa ilia se te nei titis furu te sang o le asonga fua na sa ilia ina na o nei ainga matu ane fa mtalanga o le nei te nei titi o le te nei titi o cholevet so far mai la fi anga fangali tai na fa pela o le ono I le afo le ono I la fia fele songa fua il vai aso nei amatanga o le masino tesem ai misi mai lona ainga ne malei ma ngai se mai pe pele lo mai malona ainga nai fangai tai le ala na I fola ainga ina I le mtanga leo ma fa I lo le na I fa si silanga le fo into tatu article e mai le so ile to maua se fa mtalanga la te mai po wa maua ia le mai tai le nei o la lava sa I le mtanga leo pat o le isi yo ba nga le wa mata fo ona ia tatu ma tala fo ia mai se tatu ma tua ai le o nai fa na mai se la fa na te mai tai no aso fia o aso foi na lo lama I lo foi la to e faia mi o fa pena ia lama foi le fili malitia po e tau lavo ni tatu I lo ona va ri tatu fa na usuru to sanga ia le tamata ia joli vet so far ia foi o leua ma le foi le avano ia o si mai si la to lo si fia se no fuanga lo ia le tamata ile na joli vet ia le un fa so ta in tanga vengo leo ia po ole va ai se so na inga to fa fu no fu pole ia la inga pat o nei tala yo me fu ia o to me no to pu Samoa file mu Samoa ai la se me fa ni tonu ba wa me nga lo get ready on the plane ia na sa lo le Samoa ia e ke sa e fa pena onga ka koe kofo ia I le tūlanga o tātou ruau, ka ko palusami, ia o le tūlanga o tātou umu, ia o talo o whai ai, ia awa ia le tūlanga fui o ka ko mea ai Samoa. Ia ai, o te iloa o nei vaenga ia na o toi wha manatu wha pena atu, ia me se o le tā pena ngā mole anga mai le Krisimasi, ma le tausanga fau. Ai o la sei, sai fo le tātou pologalame, toi tali umba, ia tātou tala no lea, ia ma kaku orikes ia ma fa uma tuai le tatu programe o le TAUTAI A'E I le nei a se tofi la sofito ni te sema lua o lua to Let's go now. Rocking around. Rocking around. You will get a little feeling
Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Fia le PacificEzy whaelo atu lada whabitoa le Keresimasi male tausang fau mo ainga umo Samoa. E 5 whaelonga tupe ta i 2 lauta lau saunia mo ana paanga. 2 whaelonga mo ainga i Samoa, 2 whaelonga i New Zealand. E se ina whaelonga se fulu i aso to na i Tasi. Download le PacificEzy mobile app i lau telefoni lafu ai au seleni. E 5 ta la le fi o le nei whabitoa. Whaanga le direct transfer bea whai wa yei lau PacificEzy membership card. Ai inga whabitoa. A whai te malanga siasi Samoa mo miesta male mautetongi. Awane ngalo le tātou whainga paanga male moana rentals. Mo nisi whamtalanga, wala au le telefoni o Baruselau o Tasi ono po Aukilani e le 2 Manu ia tele lava le Keresimasi mane tausang fau i ainga umo Samoa mai le pulenga ma le whainga ruenga le PacificEzy money transfer. O fia whaatausau whale mo le ulua i taimi. O yeisau Kiwi Saver, ma e sila fia ina o na i tūle lei. Ai fia maua se whautuanga le lei mo mata upu tau teo ngā tupe, insurance, po o Kiwi Saver foi. Whaafe e so o tai, e au nanga ale Afi Advisors mo se whaatalatala noanga. Meli mai i le Facebook Messenger a le Blue TV, lo suwafa ma le telefoni mo se whaatalatala noanga, ma anga vaai lo suwafa i se sei mo se telefoni fau o le ituainga o le iPhone. Text i le numera o lualua, ono i vatasi, 5 tasi o fitu, and be in the draw to win the latest iPhone this Christmas. I le toa taliu mai o le tātou polo kalame i le mai ai o le tātou malolonga na i tātou whaasalau ma whaapisinisi e toa mōli a tuai whaafteitele i tātou sponsors i a mapisinisi langolangoina nei polo kalame o le TAUTAI A'E. O me tā upu o lo iai ia o te loho i tau whaamama kuru kaku kalkalango se i ringa i askofi tātou whaasoho i wa o te lau me tā upu leo lo tūli loa o me tā upu ia pe ona Yesu e suenga ia ma tūlango whaamisinonga ma me tā upu whapena but o leisi me tā upu leo lo o lungala lo ia o me tā upu whaalo toi whale ia pe fo ona silfia o lo ia me tā upu i la fio ango whenga ma le visa le moa ia o alamutu a leo la vea to me se baenga o le nuu leo lo tusoa ina sa le moa o mta upu ia na umanino mta upu i tūlanga tau whanua ia o le whaasoa fo ila nei fia e lau tele whalau i tele lau le whaasoa o mta upu kako o mai le vai taimina nei o aso fia vai taimi fo nei le umalanga mai ai nei o tātou ainga mai whafo pa uleo le taimi o le tausanga o te loa te le ina wanoa ai ia matai ia o sao ia mai la to umalawe fai upo ainga lo au mau ma ai to malele ia tunu fafo o le me moni le fo ia pau fo i leo le times leo la o mai tasi mai la to nei ia ona tala no le tala no ai tūlanga o mta upu la fa lo to fa leo ainga awa o le o mta upu pene ia o me fa pene ili fu tasi sa ainga mo se no mo se afioanga o le whaasola, e whaasola voi le tūlanga i le whape o le aia ina le polo kalame, i le tūlanga pera, le whaasola le tūlanga o le o mai pe o le ngang o le while mu, o le Keresimasi ma le tausanga fō. Ia le upu masani ana whai e to ina, ia whai malu o tātou whaiva. Ia ma ia whapena o na toa pea le tai, te whapena la le whaasoa. I te le whaasoa atu e whapea o lea. Ia ai, o vai taimi whapea nei, o vai taimi tātou te o mai whaatasi ai, ia oe le matai o le ainga, o oe o le sao, ia oe le whai upo lo ainga, e u whaururu ia iro ainga. Taimi la nei o le Keresimasi, ia pe o taimi tātou te o mai whaatasi, tasi a le wha moe moe, ia mafuta,
ma fai se mafutanga fia mo tatu ainga ai pe wa e pe e tele o tau sanga ua tuanai e le ngata laina o mai fai mafutanga le mala ainga le Christmas ai ua mauai male avano e faali ai le fia o le makaila ngofo ai tau malele New Zealand ma Australia ile mataile nofo ina ile ainga a fai fo e ia ni me ua na te tupu ile ainga male nu i nei tau sanga anto ya na te le ala ina fa se o le lila ngofo la inga le mafuinga se i fo ila mana tu le tele fo yona i tatu tangata i ai tau malele mai la tu lo fai le tautua ma maule lo no fo ya tu no fafu e ai lo la tu wa ia ma fai ai ona la tu tala no me ta bu fa pe nei ona i la tu nei le lo la tu tautua mai ia le tatu wa inga i nei o le winga la le fa mtalanga e ai lo tatu wa ia fai tatu tala no telum ta upu fa tai o le no fo nei i o i sini po Australia po Pelava Amerika ia le matai o le ainga o le matai fo ilea e iai lona tūlanga i te tonu le saufa inga le no whanau mai ko inga lai o i Australia to ina pi o sto ina o se matai tā u o le no alonga mai se pe ia i le mele kupui ko kongu le ngu ma o kio lo walu longa ma fo ku le ke mi o i ko kongu ngu ma o ku fa be o le toi ina lea o le matai lea le te tau na no fo le pou lea e se fa te tinga vai ngo fiva pena o lo mai la fe mai va ku akala le la u ku akala le ngi wa ile ku afi wa so se mea e ile ku afi le ngi video ke le la o la u ku pa vai ya ke fa ya menga video chale samsung e va ia so le il makai le sa mai o le ku vai le vai nga be vesi le fo ia e fa la nga pule ile kala luma le ala e fa mai ya le ai peila o le taimila le umalanga mai so masongi sauloi malona ma fo le aila ma uo bango fa sa o ila ia le matai le o le saunga la le saulo le ia fai lo lunga la lo me fa pena ma o i lava le tūlanga le nā le ves ia tei fa pena la le fai ngola u fa so ia o le te tano ale polo kala ia ili fa pena na ia fua ma ia ina ia uia ma le polo kala me ia ale o le talo ma le pipi le mau o le kawisia pe o le file mu ina ia le file mu keliso i te tonu o a inga ma la fanga le ua tātou tū lata atu le kele simas meise le wha mana tuina o le wha iungo na ni tausanga ma le tausanga fau a whai e iai ni fatia o sola o ni mea wha pena na tupu i la inga ma nuu ma fiua ia o le matahi lo vaia ia ma e wha pena o na malu ilo na ua inga i le tūlanga ina ia file mu iai lava au wala sao male taimi sao tau na whaatino ai ia a o le pipi le mau le polo kalame nei fiafi ia tātou maua pea le oli o keriso ia te tonu o tātou ainga ia whaavai ai o tātou ainga e iai a mawhai fo ina talanoa la isi au wala e mawhai una file mu ai talanoa e whaasao a whai e iai ni au mau whaasao o le mea lea o le whaamauninga le o lautana ia e whaapena o na whaamaunia ia o le mele tau na fai ma le mele e sa le tau na fai ai o le tele lava fo isi o ila tau lo au mau ia ina isi fo ia tunu le mau e staimi e fai manga i maini tim fo nei le la mai e tapena ai matu fa tasi stala fa sinonga o fo ila mata lo tau sanga fo a vai la o le ile fa sinonga la inga fo num swafa o tu mo masino fe puati te mila nei le au malanga mai li to ina lai o ia mai lo le tu fa tasi ia mai le maulea ia o fa unga le fa sinonga le la si fia pui fia o ai le na ulu talai me fa pena le la mai makuwa ko ka seki umar kemile ia ko e fo ila ko ia le o yeli tanga te tau ona fai malato su o isi ia fa mo ia pe ona yai ia le fa unga le tau sanga Wow, fai unga lava i o le tausanga o te tau atu e le misi a se vevesi o ainga. O te mana tua le tausanga pea ma le tolu tausanga te luai. Na i le vevesi ni tūla mai le temi tonu lava le kirisimasi.
au e mana tua mai na ye le vesi le na pa ai fana se tulo wala fa fonga la tinu mali li wai pe to pe to lua mai la fio anga fenga o tulo o ta ufua ia la fio anga langa o le wa manino ia ilunga tanto news ma le le fala vela na au le vai tem tonu lava fo ile na ia o mela na le te fai atu ai ia e ta ai le tulango le file mu o le isia bain ia o le temi fo nei o fe mai tatu waso via ka ko o makua paki fa solo ako ia i fo ila le puinga paki ia manta mai ia o fia ka umang ia o fewa i lima o fewa i kini fang wa o fewa i ma ia langa uka o mea tulo wal fa fonga la tunu langa o mea lena tupu a le winga la uia fa matalanga ma la fa so ia e sila fia la vai oe le taimi te tauna e tula ima ele se le anga le fia a fa ia tenu te fia le vai taimi fa peni o le wala te yes fia ele se le anga le fia a i e lo le taimi e te tauna e tula i me alu ese anga so se fia lava e iai lava i te tonu le melna le taimi ia e ono vesi ai a vai ko lo a maka o kau upu mai le isi ke milonga oe esa vali ese pe ai fa longa to fo ia o ia o tauna lava la winu tu lo le fa fonga la tunu wa e ta fa ingo fi upu fa pena wa o upu na le tauna fa ingo fi mamalam e lava wa e lo wa lava ona tango fi la malos ia pula yo e alungu vai fo i pule le vai aku la u fai mai skala kan kan ke oi ia pe wale le fo tuanga le polo kana me ia e tu lai mai au wangi e kali ia ai o le si fau tuanga o fo ni utatu o vela va malo si e masua tu ai di me te lo fia i tangata i tangata fa pena lo te fa sa wa la ngo ai le tangata fa pena e le ma fainga fai mai a te o le mela le fia i le taimina nei la ele o la ele o ni niva ai la ma fo fa pena va pe afu kei mi au ki o ngai afu saulole ingul pakile ma le longa ma fo le mea le ke u ko ma la masua lo pongi ya sa ma ya nga sumala umane ya ua fa pena ona ye vesi o le si mea te fa manatu o le i taulunga i al fa so al tatu programe o te mana tu fo te lo krisi masim tau sang fo e ia lava fa lave ale malemo seisi o su e seisi o pa u seisi o le fa manatu mo tatu ai ngolo o mai mo e ta fa e ia na ia tanto fa ia mata fanga ia e tau lava ona e silfia le tulanga le loto o le ngalu o mea fa pena ngalua e al tala fo ile se tatu e kusa pula le o lo au anga ka ki le roa me tutupu o na winga ia tatu fa tete le ngata le o le fewa i tavale se o le mele tam fa ia tu o le fa manatu lang o le o tupu le telo tausan ia tatu fa ila fo itang fia fo wa kelinga o ka fa o ngai kua o le fautuanga manus tatu te ia ile tala fo le tatu ke le siano ai le ave se upu masanya o le nuu malona tapu nu o le fanua malona tapu fanua e fautua foi le fatu o lana e ai la to fa pena ke e ku le piko e ku le piki apu alu ka vale pasilu mo o ngu o leo la to ia o ilunga leo ia ma le foi le lawa inu le fanu ma ona na ma tulu su le alu ta vale alu lungo ngu foi e mai tau mai ia e ai i fo le tala vuile le sili le mo le malau matua i lo le malau nu la e pase ko ka vale ko inga la le via ela fe marca la ko inga caro si ia ver ka vale la ala la la le ma fa ala fe tu te lo le sina me te le aina lilo ai tato ma fa ia nga isi fa la vela ve kelingo kupu ia o me fa penga ia tato i lo le fo ia mo taimi ma tu la me fa pena isi ele ngatena ia tato sta fo i sa o me o mta fanga wa isu se mta fanga io la to sa ina ia tato pe no fa tu la tala mo i ke le siano tato tunu ai le ave se ai lava i le tu la ma le tu ma le nu ma le tapu nu
whanua malona tāpua whanua. Ia o nai wha manatuna. Le tātou wha so ai. Wa o leo tātou o mai le wha iunga le tau. Iskau wha sui e fo isi ngā flavor nge fiaf. Ia. Le ho e tele tātou tala noe mta upu tulo. Ia o kako o mai nevai taimi. Ia o ngai flavor ngā le waku. Ia. Flavor nge fiaf. Ia kau msoangi le kulanga o kapinga. Mai se lavo tātou a ngai mai whafo. Ia. O tātou i nei Samoa ka koe whaia le tā a misa na yalam whanau whau. E le malosi tele le tūlango le tū malanga. Mai ngai ka meiki vai a ko ki e ko ka vale ko piki apo e kua i vavau. Whatatai. A wangi ko pisa file mure le si ko wo kua ia. I ko ngai me fa pena. Na i aua nei tūla mai ni fa lave lave. I le fa i mo le nei tau sanga. Ai manatu ia o le ua tau mai le tau lungo le tātou pulu kalame. I le nei fiafi. Le tele a taimia toi o le tātou nei tau sanga io kia ko ke mafuka ko i peilunga le tātou pukalame o le TAUTAI A'E au telefoi ia a te mosa vano tai au tātou toi filo ia le ai ia o le afa pena lava ona fai tātou toi filo i staimi ia pe a maua sa vano le tātou ofisa i Samoa nei maru ia tele la singa o fuafuanga polo kalame o le tātou tunu mo le fai unga le nei fo i a tau sanga ya mai se fo yo ne masin o te vai te fo ila ua le atu le si vai nga o tu o fai ke si masi mas fe fi o Australia New Zealand ia la to fo ila nga mai nei pa wale le tu langa ia sa le mu pe ia mata tu mantala ia o lo fa pena lava ona ia i lava fa o so nga i te lo taimi ia ai manuia tele fa unga ia o le tau fa unga nei va yaso no la stofi mai se polo kalame ia tau fa mahea o le nei fo ia le fo iaso ia male afi o le nei fo ia a stofi i le mele lo fo le tua mai te fa mo winai fa te tele ia tato sponsor suma ia mo le lango ina nei polo kalame tato to filo i stay me lo mai mo le teme nei fa so fo Let's go now. Rock it up, rock it around. Rock it up, rock it around. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, "Let me, darling." Oh wow. We have the barbecue, please. $1 for voucher. Thanks, $1 for voucher. You know how much I love you? No? No. E wawetau nu'ule malanga pe atato walo whaafatasi. Our destiny is within sight when we paddle our canoe together. In an ever-changing world, we have held on to our traditions, passing them on to our next generations and to our future leaders. It's our inherent nature to serve that defines us. The pride in our culture that unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected to our roots and to each other, even when we are oceans apart. Where do we go from here? Only the future knows, but we'll be there. Journey together with Digicel.
Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Let's go now. Rock it up.